Suhuje bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Aka kanya rero ubu tugeze muri wa mwanya aho tuba tuje kubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba ibikorera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero amakuru yacu ni uko akurikira. Mu karere ka Nyanza umurambo w'umusore wasanzwe mu kiyaga wapfuye. Ibikomeje kugenda bibabaza abatuye muri kano karere ka Nyanza nyuma yo gusanga uwo murambo w'umusore mu kiyaga yashizemo umwuka. Uraza kuza gusobanukirwa byinshi kuri iyi nkuru. Naho umupolisikazi yarashe umuturage nawe akimara kumurasa yahuye n'uruva gusenya. Abasore bakurikiranweho kwica umukobwa bari bajyanye mu kabari bamwizeza kumusengerera, dosiye yabo yamaze kuzamurwa. Uraza kuza kumenya byinshi rero kuri aba basore bishe banashinyaguriye uyu muturage. Ayo rero niyo makuru twabateguriye, tugiye kugaruka mu kanya gato tubaramburira. Gusa icyo tubasabye ni kimwe gusa, ni uko wajya munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka dufate akaruhuko ubundi tuze tubabwira byinshi kuri ayo makuru tumaze kubagezaho. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko rero musanzwe mubimenyereye, muzi ko tuba tuje kubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mureke rero duhere kuri iyi nkuru y'aho abasore bakurikiranweho kwica umukobwa bari bajyanye mu kabari bamwizeza kumusengera, none dosiye yabo yamaze kuzamurwa. Abagabo bane bakurikiranweho kwica umukobwa bari bajyanye mu kabari ko mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi, babanje kumubwira ko bagiye kumugurira inzoga. Bavayo bakamutemera mu nzira bakamuta mu murima. Dosiye yabo ku rubanza rwo gufungurwa by'agateganyo yamaze kugezwa mu rukiko. Aba bagabo bane bakekwaho gukora iki cyaha mu kwezi gushize tariki ya 20 Nzeri 2024 mu mudugudu wa Kababito, akagari ka Gatotobo mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gicumbi rwashyikirijwe dosiye yabo rwamaze gushyikiriza urukiko rw'ibanze rwa Byumba dosiye ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwatanze iyi dosiye tariki ya 15 Ukwakira 2024 buvuga ko abo basore bishe nyakwigendera babanje kumusaba ko bajyana mu kabari ko muri kariya gace. Ubushinjacyaha buti uwo munsi abo basore basabye nyakwigendera ko yabaherekeza ku kabari ngo bamusengerere, aremera barajyana. Amasaha yo gutaha ageze batahanye nawe, maze bageze mu nzira bamutema akaboko aravirirana kugeza ashizemo umwuka. Ubwo bari bamaze kumutema yapfuye, bamujugunye mu murima wari uri hafi aho, ari naho yaje gutoragurwa yamaze kwitaba Imana. Mwibazwa ry'abo bagabo uko ari bane bahakana icyaha baregwa, ariko ntibahakana ko bahuye na nyakwigendera kandi ntibagaragaze uko batandukanye. Icyo itegeko riteganya kuri iki cyaha, itegeko nomero 38 akanyerezo rya 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo y'107 ubwicanyi buturutse ku bushake nuko buhanwa. Umuntu wica undi abishaka aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu.
Mu karere ka Nyanza umurambo w'umusore wasanzwe mu kiyaga washizemo umwuka. Umurambo w'umusore witwa Rurangirwa Christophe wasanzwe mu kiyaga cya Base kiri mu karere ka Nyanza. Iperereza rikaba rigikomeje. Icyo kiyaga kiri mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Kiruri mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza. Uyu nyakwigendera yakomokaga mu kagari ka Nkomero mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza, aho yakuwe mu mazi yashizemo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukingo Kayigi Ange yabwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha ino nkuru ko inzego z'ubugenzacyaha ziri gukora iperereza ngo hamenyekane niba yaguyemo cyangwa bamutuyemo kuko ntihazwi uburyo yaguyemo. Mu gihugu cy'u Burundi umupolisikazi warashe umuturage yahuye n'uruva gusenya. Umupolisikazi wo mu gihugu cy'u Burundi witwa Ininahazwe Goderive yahondaguwe agirwa intere nyuma yo kurasa mu cyico umuturage warurimo wica akanyota. Iyi nkuru yabereye i Muyinga muri zone ya Rugari, aho uwitwa Mbarushimana Oscar uzwi nka Zamburi yari kumwe na bagenzi be barimo barica akanyota. Amakuru avuga ko uyu mupolisikazi na bagenzi be ubwo birukaga ku muturage wari winjiranye inzoga z'amagendu akabasiga, ariko batuye umujinya abari bari mu kabari. Abo bafataga Kamanyinya bashinjwe n'abo bapolisi guhisha uwo muforoderi, ariko abandi barabahakanira. Mu guterana amagambo nibwo uwo mupolisikazi yafunguye umuriro w'imbunda maze arasaza Mburi ahita apfa ako kanya. Abaturage bariye karungu bakubita uwo mupolisi nta kubabarira bagenzi be b'abagabo bari kumwe, amaguru bayabangira ingata. Umwe mu baturage yagize ati abantu bashavujwe no kurasa Zamburi, umupolisikazi bamukubise amahiri ndetse n'amabuye. Uwo mupolisikazi yaje gutabarwa na bagenzi be ajyanwa kwa muganga yenda gushiramo umwuka. Kugeza ubu umurambo wa nyakwigendera uri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Muyinga. Si ubwa mbere igipolisi cy'u Burundi kirasa abaturage maze nabo bakihorera bagahondagura abapolisi kugeza bapfuye cyangwa bajyanwe kwa muganga banegekaye. Iyi nkuru kandi ni nayo idusoreje amakuru yacu twari twabateguriye uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kazana ko ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe ibyo byose umaze kubikora, jya hatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe ibyo byose umaze kubikora, fata iyi nkuru uyisangiza abandi kugira ngo nabo wumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi. Amakuru yo ya KN Radio nakagaruka.